Pediam boro MP perlok perjor ki subscriber haju ipor le pediam boro MP oro ki viewer dua pa gini video tem kuwi kwa u MP wan mem upload video gini isngi redap hadin ngoto competition mem ni upload video ni ba wm ka channel program kanito man ngakam ga jing sneng dane kam ga jing tu tu lukat yang ale andrai kentu UP baru perlok kiwa dang le thame lane perlok kiwa pemi video pero wa ngani ba audio jing sneng ga gani video te de tip ukir tip ya perchangkat la ka ye nang yu la jaga ne gani ka reuse content video te cha reuse content video te perchang apalai de se perchang ga apil lang ba video andrai motion ngar reuse content ga te video te ngal delete ga te video mana te ga delete hon pia hoi pia u kutu ke video ko barang ngar reuse content pe to mon hoi u delete fika te henre ngan wan tip perkhar chinule te cha reuse content pandam kamori ki music u cha copyright yang bro pandam kamo teman reuse content ga hadin re de apil ga te mut mem pediang ka kai nga bom bom self thau ka language bom self thau ka ha ga te apil nga te kwa ong pi ki pro project ini woro di yo hising arsing perchanga ga u change pertu ya kan ni channel yang ngau tu video wo pa edit ko ye woro ja ang edit your channel pertu edit wo pertu yang video he woro he edit on pordap ini sing redap ta upload video man upload video ate tahini wan mata change bak ma haga yu video chan mo change ga ni pordap haga lum jing tip channel e ga te nalor itu hon pia hap perchang danga hemo perchang u lalu ti biang kam jajbat yu biang ga tega monetization ni ba kate wat em pediang ka ke YouTube partner program men em pediang ka ni channel to wat ngar use content ga te perchang ga edit ka te kom khanang ong boy laj u smart soft problem khanang yu laj opening te perchang kam te mai perchang o hon ya to ro gani wala luti kam to ro hoi te edit biang ga he pertu yang ga biang ga te hagan ni channel te ka te video ro eu am ha to hagan ni channel ko video ni pardap ke jorwai video bonjai te delete ro plak and delete ke to ong am kam re to da cha de clear lut kini video lang ba to ngar use content te pen khui biang ga andre ga te ga voice over woro the wear am de te perchang wa tu kat la ye perchang le de ki kenja vlog le ne ki kenja karpari phik perlok jor sa bha igar chan biang ya rap biang khanang yu biang yu monetize biang ya kan ni channel perchang ka tu kat la ye hoi kam ga jins ne phi perlok ki perlok yang ke wala YouTuber ki YouTube channel kon tu yu phi wa sang perchang kat la ka ye hoi upload phi de yang ki vi wan ki music ku cha copyright yu bu yang ngari content ke phi nambah kate dang perchang so pandap yu to dollar yu pandap to ga voice over kan yu are apala biang ye kani video yang ko wi ko ong phi wa sang pha lang ba ge jing kerchan biang phi sin khanang yu biang upload video khanang yu biang kamtam kam ye ga voice over nang yu biang wa uri apply te kani mang kam ge jing sneng yoro kat la kat ye pe perlok project sang padam kam de yang phi ge sur padam kam de ki content video khanang yu mat yu lat ko mat reuse content video ko pe nga ubo pekala sang yu ngale wi wa hamar sing yu ga te ga reuse content delete ge tu kate video ma de dam gis ma delete video mo da yu apel pun ko tu han biya ga da delete ge
te miyuk deh te pak chen ka ngada chen pertu juga ka tu kan ke channel yang ni pordap yo Andre ka te nawan pengkelah biang ka nawan kanang yo perchang biang o le bing divi na penta video je khamat yo dap biang gani ka voice over nga yo biang ka monetas video te kawi o pi was nga pha e kerjaan bing sechisin kanang yo cho permi ka ginu di video yo to bukan ke channel kubre ci boni pi pro project nga pada husier bana ini ijat kubre ci bon